nayikhombo makhetha amadala nayikhombo evula umsebenzi nayikhombo yebhizinisi nayikhombo evula izinto zakho ukuthi zihambe kahle. Sozani makhehla umkhulu Mahlaselo wakhulumayo Pretoria Soshanguve. Namhlanje ngiphathele ikhombo makhehla amadala, ikhombo yimithi eminingi kakhulu, imithi evula izinto zakho zonke, imithi esheshisa imali ukuthi ize empilweni yakho, imithi ezokwazi ukuphakamisa ibhizinisi yakho makhehla amadala. Ma ufuna le khombo le makhehla amadala uyifuna uma umuntu lokuthi unebhizinisi or khona i-side hustle or indlela le uzula ngayo ukuthi imali ize ibe khona. But ikhombo le makhehla amadala, ikhombo le evula umsebenzi, ikhombo le ephakamisa isimo sakho semali. La makhehla amadala ikhombo le inemithi eminingi kakhulu makhehla, ayinawo umuthi owani, inamafutha futhi i-soft life bottle leza kwazi ukuthi yokudonsele imali ize ngokusheshsha, ingastop imali ize kuwe. I-soft life bottle le makhehla amadala ngifakile phakathi kwale khombo le because of I know ukuthi le oil le is 100% sure, I'm 100% sure ukuthi izinto zakho zizovuleka, kuzona umehluko kakhulu mase ucela usebenzisa le oil within a period of 48 hours after ukusebenzisa le oil le, kumele ubone umehluko kakhulu entweni zakho ukuthi ziyahamba ngamampela, ibhizinisi yakho izovuleka, into zakho zizokhanya. Ikhombo le makhehla amadala iza yonke nje, inemithi yokuhlambulula futhi phakathi, inemithi lo uzogeza ngayo ukuthi ama-bad luck aphume, inemithi yokuthi ubonakale ebantwini, inemithi yokuthi uthandeke, inemithi yokuthi ibize imali, kunemithi eminingi la makhehla amadala futhi kunebaso le ungalisebenzisa, kunesibungu lo ungasebenzisa. So le khombo le makhehla amadala isebenziswa, everyone can use this combo makhehla amadala, either unebusiness, either you want it for personal use ukuthi ukwazi ukuvula into zakho zihambe kahle, uthole umsebenzi, ibhizinisi yakho ikhule, ube namathenda, uthole whatever lo uyifuna makhehla amadala. Ikhombo le makhehla ngiyenzele everyone lo angakwazi mhlawumbe uku-afforda iy'thwalo or afforda iy'gubhu, ngiyenzile lo khombo lokuthi makhehla amadala everyone akwazi ukuyi-afforda. Ihamba futhi nensipho zami ezintsha, these 2 suits makhehla amadala ziyangena phakathi kwale khombo leyo, uyakwazi ukuthi ugeze ngazo anytime makhehla amadala. So imithi lena uyakwazi ukuthi uyifake mase ugeza when you're going to work, ugeza every day on your daily basis makhehla amadala, uyakwazi ukuthi uyisebenzise le mithi le. Ibaso uyakwazi ukuthi nalo ulisebenzise, ulishisele, ukwazi ukubiza abantu, into zakho zivuleke makhehla amadala. Nayikhombo makhehla amadala le ngibonisa yona, ikhombo enamandla kakhulu, ikhombo le tshintshe impilo zabantu makhehla amadala. Everyone writing le khombo le kimi uyayazi ukuthi ikhombo le inazo imanga zayo makhehla amadala. Just that people, I cannot post some of their testimonies because of some things are personal makhehla amadala, but ikhombo le I can 100% guarantee you ukuthi isizile abantu abaningi, abantu abaningi babonile umehluko babaceda ukuyisebenzisa le khombo le makhehla amadala. Some of them they still want it again. So le khombo le makhehla amadala is available ma uyifuna, ngiyayikhoreya via Paxi, ngiyayithumela via Pep makhehla amadala. Ma ufuna le khombo le ukuthi ukwazi ukuvula into zakho zikhanye zisebenze, either unesonto, either uyinyanga, either ufuna umsebenzi, either unebhizinisi encane enkulu, either business is online, le khombo le uyakwazi ukuyisebenzisa, izokuphakamisela umsebenzi, imali izoba khona, impilo yakho izohamba kahle. Thola le khombo le makhehla amadala, nthinte kule number 0620672672 ma uyifuna le khombo le makhehla amadala. I only have